U nastavku šampionata Jelen Super lige Srbije fudbaleri Jagodine sastaće se sa ekipom Voždovca u Beogradu. U taboru jagodinskog superligaša vlada optimizam pred ovaj meč, iako, ističe kormilar Jagodine Simo Krunić, Voždovac ima izuzetno kvalitetan tim. Ne smemo da zaboravimo da Voždovac na početku prvenstva nije ista ekipa, da njima došlo dosta kvalitetnih igrača u ova zadnja 3 kola gdje su imali i dobru igru i dobre rezultate. Predzadnju su utakmicu pobedili nerešeno protiv Crvene zvezde. Došli su im, kažem, ti neki igrači, imaju dosta čvrstu odbranu. Jedna je od organizovanih ekipa gdje puno trče, gdje igraju disciplinovano. Hoću da naglasim da su im došli neki igrači, Beljić kojeg poznajemo, tu je Odita, tu je Injac, Stefan Babović koji je po meni jedan od najboljih igrača tako da u našem prvenstvu, tako da ćemo morati da maksimalno uložimo napore da bi uspjeli da ostvarimo povoljan rezultat u ovoj utakmici. Svjesno da će nam biti teško, ali i kao i ova utakmica koja dolazi i ove što su bile i sve naredne zavisi od nas. Kako mi shvatimo utakmicu i uđemo, moramo ući na njihovu agresivnost i na njihovu disciplinu, moramo odgovoriti istom merom, moramo igrati čvrsto, tvrdo i pokušati, kažem već, da ostvarimo povoljan rezultat. Idemo naravno na pobedu kao i svaku utakmicu. Moramo dati svoj maksimum, odigrati maksimalno odgovorno, borbeno od prvog do posljednjeg minuta, da ispoštujemo dogovor iz slačionice i mislim da ćemo doći do pozitivnog rezultata, a to je pobeda i nova 3 boda. Utakmica 9. kola Jelen Super lige Srbije Voždovac Jagodina igra se u subotu sa početkom u 15 časova.